Pinasan royongan jin apang bang. Angan lang kudu blan nakam ba haleluya. Haleluya. Kudu blan manande. Siento ben. Kena ayam dengan nyenangan te muda nyenang te ba yang lena guding tai. Angan te yirtai anin suda tarjum sin bati aina dong abu gua. Kudu blan apa? प्रभु को माना को धन्यवाद हो आज यही सुंदर सम्मेलन प्रभु मान को आशीर्वाद करंतु प्रथम तो मु कहबी विश्वाणी सार को एपरी सुंदर समय पेडिंग मंडे नारिंग आगे जते कनम्बरे संगाई ड्रकुनाबन ये रे कितुंगना बिना ओपनिंग बिन असुम बिन दो गनार बिन चिबाते तिंत्रे दोंगेन ambin anak citan bakte sorak nodo sering barang binasan kitungan doongyen guding le kun sansan lena tine bunyang len ete goi punan bakte doongyen gatlam le jadi abin nanci sansan len kan tine derkuna ban ambin jampra kitung nak maina tinasan kituna doong sintai antam para tine geno gudam kitung na buantan kani peko dunuk ko gupale turture dili dinan genar beringan nyandam dukun nyanang marwalen badirna dagi nuk kulingan anak nyana marenji do anak nyana bojanji do dile sing sering airai bin Kristo dirna bunyang tanang ja permang tanak belum Yesus Kristo nanyam le ko de bye bye lim tebin ko de blena sama bertenai jaditena krimri aro yangan chelen yang benak sele tungna marenjite तथापि भी प्रभु आम को अनुग्रह कले सप्ताह प्रथम दिवस आम को एकत्रित कर आराधना और गौरव प्रशंसा करने निमंते एवं वाक्य द्वारा आम को प्रतिदिन जीवन में कार्यकारी होगा निमंते तो नमी इतना दिना आदियारा तो आमंगली गामलाई पाली नापड़ी दिना जापो इतने permakta kembal na basura mau dengan titik lebenen kuna dina kita nak cita le ab cita itina dina mati de tina dina doke itina dina yang jasoba dina baroke itina dina pedang bina jalan ini jalan tay alen persongolian di lebenden 15/6/2025 kon lekhai tibo CBM Sunday e CBM ta kono CBM ର फुल फॉर्म होची कनाडान बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री तो आइनते आमन रंजनलेन इरगलम इरमरी सओडम उर्पिंगम दकुला कनी आमन रंजाडों कितुंग रामेंग बिरंजी आउटलिंग बिनासन जारी तिना कनाडा डिसन स्ट्रीम बंगसनो बिंगन दोंगनाइते बो संगाई द्रुकुनान दकुले kan birnanji domanglenji naruaite do kitungan donglen abasuimle do सारा पृथ्वी रे मध्य आजिर दिन पिता दिवस बोली कि पितृ दिवस बोली पालन करुछंती जून मास तृतीय सप्ताह को फादर्स डे बोली कि पालन करे जाय कताति बुतिन श्री लेले बुतिन लमेतिन कुन को तिलिंगना यरबी मिंडो बो वान आबारा अवसले सुई अबिरनबा आति की kan बाइबल जी सनले आबिरनजी आयुर्वेदिन बसिंग लिंगन गोटे परिवार रे पिता हेबा केवल पदवी बा पोजिशन ही नुहे बरं बड़ कर्तव्य अच्छी केमिति कर्तव्य सहित दायित्व नेबा आममानकर कर्तव्य पेडे मंडे नालिंगलेन आंगाते सिमिले सिकु देलंगतिन पस्टन को तेबी वांग गामना डोंगलेन गुडिंग ते मन ओनयन बातनलेन वा देलंगतिन जाबो पगane pasti nak yang lebih ni bagai kalkal duka dalam tinjanang ating sangai wantu pede derkuna bani tidung nabi pasti nak yang bina psele bina kitungan dong len sui mai tin nabi wa ade binasan siling ne dana dong ne pasti tikte do pasti amat dong bina psele elen mandeng naling len itin ade bindeti abo binan gita sahita se 15 13 14 jodi se kami पठन करिबा नाही किंतु कहिबा को चाहे पिता मानकर कर्म द्वारा संतान माने आशीर्वाद पाहते केमिति जदि पिता दुष्कर्म करे तो पिता जदि
दुष्कर्म करे अपव्यवहार करे आ निजको ईश्वर ठारे निर्भरशील न होई आपण जीवन रे जति आपण गतिपथ रे स्वेच्छारे चले तो निजे असुविधार पड़िबा सत्वे आउ आनिंदमन सिंगलिंगन ओडे तिगर नुकुनंपरा इरमाना अडकुति नंपरा सिंगलिंगन जरंग बीतिना ततनगे ततलेन गलम ले रपतु अमडंग ले यराबे इमलेन यराबे दो बाराले नीते अंदिंग मंदिंग ना डमडिंगलेन बंगसले न्यान आडमले ओनंजी स्निता चंज मेले आयरबा जबा कंडिकने सीबीएम बार पादस रे विषय किछि कोहिली तन मधुरा सामने मनिमते चाड़क महोदय अछंती प्रार्थना करबे तापरे बिना लेगन आयरबा walau kita nadang kanu gunde itu nagandi nalengan aingana agwatin nagandi nalengan kanu dele hari nalena paradako dolena para janang atnudu leng nairan itu nabanta danuku lengam barabunya tananji wayang yanji soda sana kodok ben jisunayam legalem tuwe agar ben naba garbe nalengan kodok ben jenatiba wakitung dong nam ganu gondeti panimingan deti tanam yem nam ganu panamasan anop si tanamasa muka bale nadkole nakanal kal danukan ji sab ngaile ganam pri tarik ko lengan royong lengan jengbana majaitan goble ruangan abirna do sarang nam amdang binasa alen royong nanyang la gamang tung dong nam ganu gondeti kanayam lengan aingana abantionam gamantum tanam mi biranjir seri ganapri biranjir seri wang birna nama outling binasa mari jengbana majai tanang deku aninam praman tananga anina mukan seri jangran jadongan birna nam abam dangle birna nam amdang le adikting satte ale nam dangle birna nam ji abojorai damle Mendring naling lian dong nama agang kiltam dong nama sintai kanasan ganalaman tilem banudin tilem nangadin nalingan irmari jangran abara manglung le manusia daima onyul usangan kaya tingan ogal sanintan irnap ti nirtulan kide mode anogalanji irsanap yu jeinti dakulinde najorito jiswanyum lingam sangadeti sanayam jangranam jibati aptor to renyanram le sanusu terang di tanah kuda on nama mukan seri ama birna noplingan anin asnusu lengan atrang di lengan aman almingkal lengan sinam dakwa jisu nanyam lagar birtaiwa amin मैं बस सिंपल कितु अंडा ओनम आउरो के चितांते आसंते हम भाने देखिबा मोर प्रसंग होची आंबे एक सर्वगुण संपन्न स्त्री हेबा हितुपदेश 31 तारो 12 पदरे गुदिन तले न्यांगतबे आकिनलबा इतित्रे डकुतेने बंसिंगना कंबोलन बकुडी गरमा असुरन मिगलेगन उडिया हौबा सर से जीवन जाए स्वामीर क्षति न करी मंगल करे धन्यवाद तिनेलन गिलबे anin amandeng matan sikoja atnong banadong irap go labi banang santum amete pede gyani solomon eda lekhonti kahiki pede amandeng nalinganchi kanambari angate tanagadan yiraite do imnete kun birnanji aninda mamangling nerdak kulubi atenganchi galameti ji do imneti ji do ai meti ji gamle kanatan len timangling len nam rabang lerap tilabi Etrian, tinalen angante gitai. Bo tungna dagi dukrin ada binasa. Kan sampurna stri ki pori au kemite he paribo. Pedelen apurba ayam ning angante gitbe. Parameshwar aponaro प्रतिमूर्ति रे तैयारी कले मनुष्य को सृष्टि कले बा
तो kun mandana do angan te gadiyatin boy boy jena tidam do kudup sering boy boy jena ti metin ganadin jisring do kitungan anin daman ai sim daman bati kan mandana do gadiyatin ped buti jak banyak gama itina san gadiyatin angatelen jisai pustokan nangat kitte ayum lebenden yanti gamne kan peradan dongien gang kitte do ganadiran ji dongien etu go ganadiran ji to kituna dong sente ji bindo anoki mukan bat kitu nangat mandana dong gadi ete dongien sinete do gang kilete gamle bindo mandana nangat kuduk anak citanji nyangan nyangle kituna dong nangat kridate dan nangat titte gitbe sakta mandana dong subjat आदि पुस्तक 2 तार 18 रु 22 जदि आमे पठन करिबा सृष्टि रो षष्ठ दिन रे सदाप्रभु मनुष्य को सृष्टि कले सृष्टि रो आरंभ रे सदाप्रभु स्त्री को एक विशेष कार्य निमंते अर्थात सहचारिणी रूपे सृष्टि करछन्ति इतिन गामले बतुडु भजन ब मंद्रान आतनुडु बो गामले इतिन तने तिने गितबे ब तुंगना डागी डुक्रिना डेबिनस bo mandran kanadin deli do anson adu kunu bin apsele bang setir gamne kitu ani apsele bot tungna tudu bojan gabriletin do angante gabriletin pede kun aingate amar rahmang gadilin ain itin gameten ethoro hela निश्चय प्रभु आमको एपरी सुंदर समय देइछन्ति बोमनरा आसिंगलिंग गनाडिं डलंगति द बोमनरा आसिंगलिंग इरे मंड्रिंग मतालिन सिको जमेना दिनसुना मंड्रिंग अपसेले do yang gam anslo delinden bo tungna dagi insiron ba bo tungna dagi dukrin dote dan angati kanate aboy kitungan tak ngije nak mangaitin bo mandran atudu boy ada binasan bo mandran gamlen to noro ebong nari ku buchai ijabo bindo bo ongiran atnudu boy itintre kanal kal nayam lingan gane satak kunayam ante yanti gamle arsi milin jabo ji dendele gamang tungna dong gangkilte do ani si bagun ja dong itu gap citaitin genur sanare binasa dokan inslon anindam asingdam lingan ba su gruhore केउ प्रकार आचरण करिबा आवश्यक अंततेलेन आंगते अगल तबे बो लगत लबत दी बोय आदे बिंदेते दो कितुंग बनानी बोय आदे बिंदेते यांगा आनिन पेडेन अगल ताय बो इंसरन आनिंदम आसिंगन आतम तम बिनासन अमद्रि बिनासन और सनक युलिंगन मनो इन्नेगन आबासु बिनासन देलिंदेन प्रथमे तो कहबा को गले आपण ग्रह को सफा सुतरा रखिबा संगरे आपणर जीवन रे भद्र व्यवहार देखेबा आवश्यक एक नारी जीवन रे पितृगृह रे हो कि सासु गृह रे सासु ससुर गृह रे हो जोटी भी जो स्थान रे भी आपना भद्रता जीवन काटिबा को हेबो केमिति पेडे आंगाते मंडन आंगाते लनगत गन सुइतबे कुनायम लिंगन अनक लगन जन देलंती टॉर्चर करा जाए तथापि तानु यांते गामले लनगदन बाते अर्गलिंगले कुड्डु बारालिंगन अलेन अबा मंगो दम तिम्बे बार क्रिस्टु मंड्रिंग नालिंगलेन आतिथ्य सत्कार तिबा आवश्यक एवं क्रिस्टु तनुडु लिंगन अलेन माइटम लेन दिले तोड़म अस्पादम आरे बिलेतिन ए सब कर्म द्वारा पुरुष माने मंडली रे सम्मानित होई अध्यक्ष पद रे नियुक्ति पाइबा निमते योग्य रूपे गणित होई पारिबे चिंता करू आंभ मानक जीवन रे जदी एक स्वामी रो स्त्री होई अछु बकडाने सी बिरिंडालेन तुडु मरे नाडो एतिगो अनक गुगुल बिंडेन do tudu mare na dong etigo lana gaden ba tani adong no nang na binden ore ani adong timbim na nara jangke le binden etren anlin boga tudu mare na sele etigo tumna dage belanden bigra mare jinar ani na dong abu gojipo agol ba
तो प्रथम आमे ही इतिंते आतुडु मरन yang lebih pedengyen dan bos sidung na bojna del na sin kana bin nan chok simta इतिंते आतुडु मर timang lenglen deku bogat sing lingan bo ongger na dongen aina dong gugule ruptil bin bayra na kuna ongger jadong gugule anjadong dan kile ruptil tabi po sing lingan amuda अन्य तरम तमलेन दानगर नाक्सी बिनेते भद्रता जीवन काटिबा को हेबो एत्रे इतिंते कितुंगन डोंगलेन अबो तुडु मरन डोंगलेन तिले अल्लेन गुगुने अनिना डोंग agam tenaga anak gugu anda dine tolong ane dong limle ab gugul etiti bindo tanim yiman bati anina dong arai gangkel bindete do anga tenen titikita abo timoti kambana yaga sudan bagu srin monloy barpat legal moy titalen gitbe ayangante ayanganji kristulingan egoy tanim yimlingan ori ganang kilingan anji dile tolong dakutinci amanganji sring boga bo yangan aman rengalinge kanambari taram taman agik talinden pede bo pasjen ori bo dangrin ori bo dangran jarang nan nyange yangan boga amang lingan kanambari ataram tamak agik talinden dangri on len chori dangra on len chori yang len adap tiaji antina sen timo tina dong pol gamte ayangante ayanganji nego dirnalingan ritnagi dakutinji ganang kilingan aninji amanganji asring etiga anyang nabindete pede timoti janang adong gametin timoti amangan yuyunam do yang nam janang amangling kana tinum yim gitlan etden boga kunayam lingan aina dong rok jongle tarun jongle opling etin manding naling len kuna terang tam ganitan detipo do posing ling netigoy tungna dukrin denang lempo janitinam tito kyane nangate gitbe आंबु मानकर पूर्ण शक्ति व सामर्थ्य अनुजाई ईश्वर को सेवा करो बरी डनकतीन बरी गनलमन बरी बनुकतीन बाते कितुंग राडों आगम किलबिन देते उपदेश को नौरो 213 akinal ba butin tinyang tebe yanang bir gambolan tinja surang garji कौनसी कार्य करने पाए ता आपण शक्ति रे कर कारण तुमे जे स्थान को जाउछ सेई कबर रे कौनसी कार्य की कल्पना की विद्या की ज्ञान नहीं बाय बाय सिंतम हमें पठन मध्ये रे सुनु अछि ड जे स्थान को जिबा को हबो सेई स्थान रे कौनसी कार्य की कल्पना किछि भी ही नाही तामे जीवन तो थिबा समय रे जी थाउ थाउ आंभे माने प्रभु को सेवा कार्य करबा सत्वे परिवार रे जेते जन भी वास करू एवं मंडली रो प्रत्येक प्राचीन मानकु एवं ततसिन मरंजी आडो कुनंबरे आतनम आपसे बिनेते do itinti arnaktin ori aganalaman kitungan donglen tiaite do dile torongalle nyananganji nyangle daku anak kulkul nyananganji kun nyananganji bate alle jiram apkulkul damle etigoy kitung ganang kelingan amrang bete do tinale nangati bitbe bo jadang bojan ayingante anslon andreng could only only do kitung ganang kiling anin dile todong osbadam daku abo anin janang amandang nan gitlen anyang nabi biklete entate len gitleben titos kambalon bagwas sunan yagi sring mole titlen kino lebeden dabang lerap titbe ayingati aslo je amang lingan ene go aganal manji titlen तुरु बिरनांची रबांग लेरप तितबे इतिन अबिरना प्रथम मेरे तो कहबा को गले जो नारी माने बा जो स्त्री माने शिक्षा दियंती केवल कि एई बाइबल वाक्य रो शिक्षा ताहा नुह
आपण परिवार रे किपरि शांति रहिबे एवं किपरि समृद्धि हेबे एवं प्रेम रे केमती बढ़िबे ता निमते जो माने उत्सुकीर सहित आपण जीवन सेमती चलाउछंती एवं जनक मध्य कहबा पई सुযোগ हेबे सामंजस्य रबजंग डागी जनगानी जी देते जी डबरो के लेन आनी जरगे नगा आयंग यंग बिन देते पवित्रता जीवन काटिबार पई डांगड़ा होने जी और डांगड़ी होने जी अडो एति कोई मरी मंदिंग ना अलेन आयंग यंग तबी नपरा अलेन तम एति कोई मंदिंग ना लेन आपने ना बिन देते बार एति कोई सिंग बिरी ना लिंगन सनप्यु संतान बसचड़ान मते एवं सुबुद्धि सती सुगृहिणी अपना स्वामीर भोजभूत यांती गमले डीले इंस्लों जोड़े डीले यंगंची आनीजी आतनों बालूंची आदनेलिंगन लकोतिंची डो आयंगन आयंसलो कनियम्बरी आडे बिंडेते आयंगन ते आंसलो तनों बान यांगते सत्ता तनों बान तिबो डांगड़ी तनों आमन dengali kanambri amnya na bindete pede kan simile singko abina itinti daku एपीसी कंबोलिंग नंगा तेलेन गित भी मोलया सुडान तेतेलिंग बकुड़ी बागु श्री बकुड़ी तामची तेतिगी लबिंडेन स्वामी औची रनुकुन आबबन एतेन आकांडारन बुति बका रनुकुन आबबन तनों बांडेन आकांडार दोंग जिबुतिन देति इंस्लोन ना देति एतेन kan रनुकुन आकांडार दोंग जितिन kan रनुकुन बुतिन पेटेले नगल तबे kan रनुकुन आबो सिंगा ना दोंग len galu langते जुड़ा में कहू मंडोडी नमन len इतिन तेलन रुकुलें बे पेकोड रनुकुलिंगन kan रनुकुन दजिंगंती मनरांची माइले इतिन ते आगनंकिल रोयंगंची पंतबे तंगबो आबो रनुकुन जिना आनले एतरेन तीनने नागाते गितबे स्वामी स्त्री इंसलोन इतिन तेदकु सत्ता सिमिलिकु सिंकु इंसलोन adong anak dosai ori agan lude kun satante bindo alen angante titoki kondotan kinol binden boga Jisu Kristun arnu kuling alen angante mailin deku do Jisu Kristun angante boro besore asibe konya hoju proteko বিশ্বাসী गण अल्लेन तंगबोय अबो इंस्लोन जिना पेडेलेन करुकु डेलंगदिन ओंगेर जिना बिंडो इतिनते आराजमेन जेपसेले अल्लेन ओमडिले ओस्काइलिन अंगतरिन दिले तोडों गनंग किलंजी ओडी नमिंतन सिकोजा इरुडु सिंगदागी दकुन बंगसनोपलिंग बिरंजी इतिनते जिसुन अक्रुकुदन जिसुन अक्रनिदन जिसुन रंग बनाइरेतन बरोके अडायरतन अबिरनान जेपसेले नमिंतन सिकोजा न्यारान दकु बिरनांजी Om dile dekun dile Kristu dirna merencina bo inslo nanap jangan. Alen kerukudan dalengin ongger deli jangden kitung nanti manglingan bo inslo nombre. Engane inslo ani tema madri damden oskai damden sirung grogop dengan agop binap sero oskai dam deku. Eti got mandeng naling den jeneng den. Ganang kilen jibati. Iran di jenap. Managadan jisering ladam den alen. Kristu go lengan mandeng namnya bindete bo tamseng mari bo inslo nombre pedele nangante titoke gitbe mola sudan bokudi galjilingan 5 APC 5 taro 30 reti alen gitbe Kristong ko ongo pratyong Kristun doku do akandar do onganchiku Kristun boga boban delinden allenitin akandar doongan jina do kandar doongan ji bomaning boga itu gar sudan delinden jadi bari kandar doongan siko sudalante allen kituna suyem bati doongan ne goy itinte mangbale nadulai kitung abang snobling biranji allen apurba mandeng nalinglen boga ame jodi cinta koru kau obostare thile तो जिसुं को पाई आमे क्यों अवस्था रे अछु आमे स्मरण करू की अनुताप करू की सेरा आमे चिंता करबा दरकार
जदि मु जीशु को पाई न थांती तो एपरी मोर बेश पोशाक भाषा कथा कहबार शैली कौन बदली था आमे चिंता करूँ तो बमन डाडों ओलंग भी जनंग अपने मन लेने तिको गनल मनागा साले जिसु लिंग नांगाते लेन डेरिंड कुलिम्बे जानितिना कितुंग डोंग लेन हुड बनाते बांडाले डोंग लेन मात्रंगेते बरोके केउ प्रकार आचरण स्त्री उपयुक्त स्त्री होई परिबो आसंत आम्भे माने देखिबा गीत संहिता 119 पर्व 1-2 तितरे को जेउ माने आचरण रे सिद्ध जेउ माने सदा प्रभु को व्यवस्था अनुसार चलंती से माने ही उपयुक्त स्त्री होई परिबे तो आम्भे माने चिंता करू आमे कोन प्रत्येक ख्रीष्ट जीवन रे एक नारी स्वरूपे आपण को सूची एवं पवित्र जीवन काटू की नोडी अनोसो इडागेन लेन गनंग किल नाडक कुरुबिन आसन लेन एति गय कन गनंग किलबान मान्यत नुडबान यर्ताइबे आपण आपण को समीक्षा करबा को हबो डोकेले नांगति ते तगलतबे उत्तम स्त्री एवं माता ज्ञानर सह समस्त कार्य साधन करे केउ समस्त आपण गृह सफा करबा सहित आपण पिला मानकु यांगामले कितुंगलिंगन मरंगतिजी गुनप सेलानिन दिले तोडों अनबा लिंगन तिते इतिन बाते आबंग लिंगन तो गारबिरन बाते तो कितुंगन बगा डोंग लेन नग चितायते तो अक्षर चिनी पारुछु गीत माध्यम रे एवं जो शास्त्रांश आह्वान को दिया जाई अछि प्रत्येक गृह रे एवं प्रत्येक स्तर जदि अछि जदि आमे पठन करू 101 रे प्रतिदिन दिवारात्र ता स्मरण करिया को हबो एवं आपणर पिला मानक गंतव्य पथरे ता सिखेबा को हबो जे परी जगतर को अभिलाषरू से माने विमुख होई बंश मंडेंगा नपन्याना तची पेडे नमंबरी आयम लिंगन डांगरी ऑनलेंजी डांगरा ऑनलेंजी मंगलेन श्रिंग गनलमन यांगे तिची गामले सिंगन श्रिंग बसंगा डरकुना बंडक को तबेजी मनन हॉस्टल रे हो कि भड़ा घरे एपरी सुदूर स्थान रे से माने रुवंती आंभ मान को छाड़ी तो आंभ मान को पिला मान को आमे निरीक्षण करू कि नुहे जे केवल बापा देखिबो ताहा किंतु आसनन श्रिंग पेडे पिला रहे माँ हस्तरे पिला को जत्न रे संगे संगे ताको लाड़न करबा बस प्रतिटी पद शिखेबा अधिकांश समय माँ पाखरे थाए तो जदि माँ सुशिक्षित न हुए ईश्वरों को बाक्य जदि निगूढ़ तत्व न जानी थाए तो किपरि आपना पिला को शिखे पारिबो एवं प्रभु रे किपरि ताको बढाई पारिबो सेटा आमे चिंता करू अलें डीरे आयम लिंगन जनंगन यांगले यर्ताबे जनंगन यांगले डको डो बगा डेलिन देन अल्लें जनंग पेडे आंगा तांगा देन अतनंग बिनप सरे रोयंगन यांग तबे बगा रोयंगन यांगाता पेडे वांजी जनंग यंडोंग बिनो बिंगतेना इतिन ते सिंग बलें चिडकु अल्लें नानी चाडोंग बो स्नायम तुडु बोजंजी अंबरी डको डो आनी चाडोंग आनंग यांग बिन बारा लेंजिना दो उपयुक्त स्त्री हबा को हेले बो तुडु मरन जनंग तुंगना डागी मंडन जना बिलेते एतरे आनिन आमंदिंग ना अनब जनांजी गिले जना आनी पेडे न्यांगलिन रक्तिते बो बो न्यारंग ना जनंग देते प्रथम पितर तिनी पर्वत तेले नांगते गिले बिंडेन इंसरन आपांग बलाई बिंडो डिरना लिंगन डकुल नाना डोंग आयंग न्यांग बिंडले तुडु मरना बारा boy boy mana inde mana birna bokat anlen kanam beri bang seroyong jenang tebe nambiam beri adina palin apridina layum nadina ling nitintre reference in donglen telen dali kotin sering anyang nabin apnadu donglen ansa dagi baroki ranyang dam nabin asan bangsa anu kanji ode royong encende nangate arti tebi boy boy gugu demen abirna baru kele nangate titi bina bina bo tungna dagi adukri nori sampurna stri hebako hele
Mangdenglen bangsa mandangnan arkubindati ba केउ प्रकार स्त्री या है पाइरबो ताउची गुणवती स्त्री तितने नामंग yang lagi yang namdang lebih aingan ke slon banu didam kunain slon sata anin lumlerak tite yang gamla benuti pede पड़ोसी आमानुको अनेक कथा कही थाए किंतु वनाते आजाब बिंडती वनाता आजाब बिंते अंति जनगाते बनुक दिन संसंदेन आसरा बिंडती तितलन आंगante gitbe bangsanya kambalan migila suran unjilingan bo banudi भोजन बा गुणवती स्त्री अपना स्वामी रो मुकुट स्वरूप जो स्त्री अपना जीवन को सुरक्षित भावरे रखी थाए एवं ज्ञानर सहित अपना परिवार को तुलई थाए आईन सत्त गनुगुन अन्यांगतन अपनाडु अतुडु मरंजनंतनु पेडे गनुगुन यांगते द आईनंते अनुसरण बनु डीडमते anin jaangan asno pede alung arsudanji pede anga jalen ogale rakti bikun arsudanji mandan garing dijen bate bangsa tamsing gitate bindo ko talung lingan decing ber akanal karanjir kote kunam berik nadikote irbu divojanji abaranji antina sendile kristo yang nyeji ori tonanya jod bunyang nyeji tungna dagi mandrengnan amnya nabindete baru kena nangat dan titik gitbe pede didinan adiara radio ninga seringaleng gitbe do aboy tungna banang saboy ade tung banang tongan adiku bindete ale nangat titiklen tongan bolingan gitbe dan rutan amandring nak sedara bang tebe rutan ko ani bikre jati bot ani judi boite apur bayam ning nete ko lekule ta judi ji kare nada odi kenan ji asli ra jati kam bindo ine ko ayaman dele itin trai men santaran petroleum kitane nagiba ruto kambolan yaga suran kalmati kan uti nyakto nakin olga moya bisa boy anin pedi bisa hitung kanan kira bitin kalamat itin ti ano sojen din ko pura kalamat pindo ko tungna kinara narbangi kinati do bangsa mandring na namang dengan organik tan adelen batti akinar namang sering abota porina ebong ani puttu bandranji rachino mane ebong garo mukya mane tot soito ai agman maradu hoya ani janang gamete gorjangi naman raj do meeting gamete juna bojan gamle gamte anta tinyen galam tai da jadi tina juna भोजन आओ गलबा आनिन बिगड़ा जाती बोल तो आनिन आमंत्रण नादी ने कोई जुदिन जी बेजिंगंते अनोसा जी रे कोली पडे आनी नमडंगा पिंडो इतिंति गंजी मिन्नम सिको जा न्यानी युरेते सिंगिंगन नोयोमी एदी मेले तो अबा को डांगड़ावन से आमंत्रण नादी पुना तनी गिजेती दबांगेती असन आनी जरन को nyerangnan yangetin do aming hitungan awak budaya sporso bisaya abai deku abai asuran bigilu jadi titik alam kita benda aman wante yetanya titik yetai aman wante deku tenya titik deku tenya do wante aman kanitam titiknya jalan titik itu jadi tina muda seneng sengan dak kule rut anin aknaran adong etik taneti do juna bosan gamle geda naman dai bo demangan jenengan dong aku kule oping ete don oke angan tikite bo tungna dagin selon ade bin delinde kitane oke kitbe ruang pisdian bo podong bo jenengan dong game mtb popun selon budi kitane luko kembali nabasan popun tamji dengan titik delinde na banang
dengan si kun jangan aman dan jadi ko anin adong bangsa le temjim le anin adong ganang kil ko dengan matrang le jido aman ring na dengan jeneng itu ko bangsa yang ada menjadi itu nampan ko jibanore hitungan dong le kamseng langga jijinan ori gaganan kanang beri dong le nangan sabti kai hitung garang kil dengan merang तो मंड्रिंग नालिंग ने उन चरम तमन गणिता देते तो अल्लेंडम सौमित्या परिवार अकल किल्दम नबी लेते मेन अनिमन yang lai pok Kristu sing birinda Kristu mat edren Kristu tram taman mandingnya bo guno poti stri ro mondori ro कर्तव्य के परि होता आवश्यक Bible ke today agya di apa nuku dan tadi nanti akinol bang BPC kampuran mola suran mikir kucing Dile ayam lingan, dile jeneng boga pinde, pede bodina lena pide babudina jena, bindo. Dile todong, mandeng nalilen garbir mandeng nan ada pide. Garbir niti, garbir nabo kitung nampara albirta. Teti si taruh tini, angan teneng kita bikin. Jarudo irgelam biranjinya dalam sebitai, au popun tai. Etren kitung nampara albirta tebi. Aku tuh senin genar pirin jempera, genar garan jenengan gadar tepi. Bido, angan jangan semandring nanti dan kena dia kena. Pada nu kulingan angan ti, mula bara merenci, odenya anaknya na merenci angan tidak ngelen tindang tinjikin kamtai. Ini nak garbira, itu do anogalnya betul. Anogal dia nam bangstir nasi, itu nasi gat lama. Do, itu anogal dia pi. Teaching nanti, binolen ketingin gambar, ano gandinya geriti, aku ya, hitungan kami sih, ini dong pentingkan, pada jakubo ekor taruh satu, itu pentingkan terbang merah putih, aku birna. Mano ay lagi tanik tayo
ti. Hitungan daw ang gadi ti. Do kana mo ni niya anak citan ti hitungan mangya. Anta tele nakinon ba? Wika do taro ato. Wika suran. Man writing ti bang santa ti aman daw gamang tungan mangnam sering bin sa senari nalung binasan ana bustoy man atung binasan do kitung na mapra danagadan bati anya na bingasan anin sa etren mangling den kana danagadan ji ori senari mandan anda naknya natai jabalan manik bikon pede de abo kikin nakiba kenate Korento mabang senang pegang deh, ini ya, oh yang tetap di lender deh. Sastram sa